Assalamualaikum, shout out to Aminuddin Alim Osyo at saka kay Kanakan sa Unayan. Ito na po yung pinapa-edit mo. Sa panginating karakter nakalalak ako dan mga sumanak sumawat ka na ingat ano na kung aliyang inatanggaw warmala din nalanggaw kung kaulan ako nakakabantay pero rambukan ako di ko karausuran tapos kaganati natin ang dumayan kaya kang ringak agenay na marinaw kaya ka rin ako rawon nakurang warunginta nakurang itarundem kapapawinan tako itewang kanugong ini kesuag utama kasih nalangkaw akong kahulan agiyang natang kau warumala denakan ubak na purao hatian demanaya bako sasandi na inaokan kami nga sino ako hindi nakarawan akong kabo mo sa kunan sami pelawat ademen orage sa gudapat inawa minunin amili ang musiyo ang pinatawan ageri ikanakan nyaman tulus sarena ada pupa kauban
Gopa kau ragisa kakage ditakra wapagri yaknana Ema kambabakun Saudi Arabia Ibu puwana napamatos narino Data menaude nada pagi nalangan Rekubis lalagi no ama pemikiran Dan sokantunganay Ayaku dendi kerau kama pemikiran Kalam musis lagi samudapet dunia Matanggetanu nasagedang adena isudeng Tano kelalayu Nartano kesampurena Ay pada patiu Salam kawa kong Kamaribu nako waya Kagarawan aku Agia palenganan Nasunanu nasisanan Kakababagering kakasugenak katahin Kagugina sangkau sadadina mata orang ada bupa kau ada bakal orang saya ada bupa kau bakal di kuku ada gadung punawan kakaknya benar salamu kamanunda napi di dirundan aku aerobes bawe bundawangku inawa gunaran atarintang mata rintang koda kamarau rintang atau seranya age adik kau kerawan
bulawang inawaw ada ku kamu ya pagari una dengkau ami mantung sarin edato ami di ya tau walin familia osio pia katumata aedo beru lawan pusong beton ya sidetu amino ya pemilia musiugi puanan matai deku kira kono kebahagiaan benar aku randa getona ada doa beriku udah buka suran riku bisa langkah namaragen matenangan ebenya apa seginawaku nadeng kau kunderai pagi ediko supaya lamu-lamu niyo mapamikir esdin si kanakang apa din sumaparong taon na matedem nawangino nasa dago ako tao na sa lulot kakagayabin ulugang kusaran mo na sa nakahuli sa lako agayari na benar mapapamikirap inumari dunia inung budang katagetan murur sangay adinay isa na ada prinsesi marino siya adina esa ingadang tanong kelalayo tanong kesampurnya bawa tanong ada umatoras mula aminodim ya usia apa Susanungan ibusak amay le budawang kong tangang kunit sa pagkalipatan yang ginawa kita pusong batang rebulan
Napay ka